L-armla tan-Nutar Ivan Barbara qed tappella mid-deċiżjoni tal-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo milli ssir inkjesta dwar il-possibilità ta' frodi brabta ma' flus li kienu nataw lin-Nutar Barbara mill-klijenti tiegħu. In-Nutar Barbara kien fl-aħbarijiet l-ewwel darba meta f'Marzu li għadda kif wasal l-Indja biex ma' martu jaddottaw tarbija qabditu l-COVID. Huwa kien miet ftit wara meta kien se jibda l-vjaġġ lura lejn Malta. Iżda minn dakinhar il-każ tiegħu żvolġa b'mod li ma kienx mistenni kif għatta klijenti li kienu jibdew bin-Nutar bdew jiskopru li flejjes li kienu ħallsu bħala depożiti u li suppost kienu miżmuma f'kont apposta kienu sparixxew. Kien hawn li wħud minnhom bdew proċeduri l-qorti fejn talbu li tinfetaħ inkjesta fil-konfront tal-armla tan-Nutar. Mhux magħruf jekk minn barra l-persuni li għamlu talba l-inkjesta kienx hemm klijenti oħra li tilfu flushom għalkemm rapporti qed jgħidu li hemm aktar persuni li ngidmu b'dan il-mod. It-talba saret minn Simon Mallija, Valeri Mallija u Matthew Sacco li kienu klijenti tan-Nutar u li qed isostnu li ħallsu aktar minn 30,000 euro bejniethom lin-Nutar bħala depożiti li sal-lum baqgħu friżati. Rosen Barbara Zarb li rifjutat il-wirt ta' żewġa qalet li ma kienx taf b'dak li kien qed jagħmel lin-Nutar Barbara u li l-uniku rabta tagħha ma' dawn il-flus kienet li hija kienet martu. Hija ċaħdet ukoll li meta adottaw lil bintom użaw il-flus tal-klijenti ta' żewġa. Barbara Zarb qalet ukoll li u n-Nutar kellhom kontijiet tal-bank separati li fal wieħed u li kienu jaħdmu b'mod indipendenti minn xulxin.